Blecha mucha hebra, žiūrėkit, kai lenkia mano meškerę. Jau gal krabai pyzdina mano skumbrę su kirmėlėm. Reikia eiti ištraukti, pažiūrėti, pertraukti. Permest, pertraukti, labai lenkia. Gal kas nors užkybo. Gal kas nors užkybo. Lemba, mikrofoną užmiršau įjungti gaisą. Matot, kai lenkia. Lemba, netyta, ne? Matosi, kai lenkiasi, ne? Bandom ištraukti, pažiūrėti, kas tai yra. Kas tai yra, bandom pažiūrėti. Kur čia maždaug ištrauksim šitoje vietoje, ne? Reikia biškį palenkti žemyn. Os bač. Čia jau akmuo turbūt. Traukiam. O čia. Ne, nieko nebus, bus krabai, blemba. Krabai vėl vagia mano mėsą. Lengvai eina. Lengvai eina, rebetus, bus krabai. Krabai bus. Jau bus nusegę turbūt mėsą ir kirmėlės. Čia pilna krabų, blemba. Net nespurda. Žolių, na kiek prasitraukiu. Joškinkuot. Kiek žolių parvariau. Oho. Krabai bus. Jo, apkramtyta. Apkramtyta krabai, karočiai. Ant dugno šitas nusileidžia ir krabai pyzdina tą mėsą kurmę. Jie paskui insikabina žilką, lipa į viršų. Zilka lipa, reikia gal biškį ten toliau mest, bet jau srovė didumo, tai sunku netraukti buvo. Nu, šūtinam. Japana! Banga, kai davė į krantą, nes aš įsigandau. Все, įtempimas yra. Parodysiu, kaip aš čia vakar pasidariau, ribetus. Šitą vamzdį pasidaręs prie smėlį, į smėlį įsmėgiai prie kopų ir žvejoju. Vakar kamutais prisabačinau čia prie metalinio. Ir va, įdedi ir labai puikiai, ne? Labai puikiai. Įtempimas yra. Lenkis tu greičiau, jau blemba visai užlenkiau kažin kur. Įtempimas yra gražus, laukiam kliovo vėl. Tik mane tie krabai nervuoja. Saulelį šviečia, išgerti kviečia. Kaip gražu. Freedom! Va, lyga, čia Freedom. Ten tavo daina tai piece of shit. O čia tai Freedom. Ir krūmai, žiūrėkit, jau pradeda gėlytės leisti, pamatę saulytę. That's it, guys. I pull out. We have to go to the shop. Shop is open. We finished our prosecco. We finished our beer. We finished everything. We have to go to the shop to buy everything. And then come back again to here. Баклажаны ананардо. Поедем, ребята, пиво покупать. Prosecco покупать надо. Все закончилось вчера ночью. А и много травы теперь идет, теперь не рыбалка, надо ждать. Надо ждать, когда обратно вода придет или когда вся уйдет. Теперь не рыбалка, а мучение. Вот люблю эту удочку. Складывается, на заднем окне поставил. Офигенно. Офигенная вещь. Даже крючки отсоединить не надо, на окне там поставил, на решетке. 4 метра 50. Обалденная вещь. Все. Так вот взял. На окне поставил, все и все. Все, ребята, была машина какая-то, приехала, увидела, что я здесь рыбачу, развернулись, уехали. Может быть, мы приедем, будет уже занято наше местечко. Прямо в этой
В этой трубе раскручивается катушка. Бляба, не делай так, не делай. Все, погнали, ребята, в магазин. Бардатį краšų. Slančia, guys, slančia. Neatsimenu, kai tą Bangladešą pakelti į viršų. Nejaučia mano piršto. Permesi biškį meškerę, ne ten, kur srovėjo, čia kur ramesnis vanduo. Sėdi, kur ramesnis vanduo. Ant srovės gal nieks nelabai nori laikytis. Ruonis tai ten mačiau už kitų akmens žvejoja. Reikia čia va mesti į šitą įlanką, kur ramus vanduo. Kažkas sėdi. Toks vaizdas, kad drebėjo labai meškerė. O gal žolės užkabinau? Gal žolės užkabinau? Ko gero žolės. Yra žuvis. Trautas yra, guys. Sveta! Trautą pagavau. Tycha. Koks gražus. Gražuoliukas, koksai matote? Koksai gražuoliukas. Trautas užkibo, geras ant srovės. Greičiau fotkinam ir leidžiam, bet jam labai ilgai nereikia būti ant. Ir aš su sausom rankom paėmiau, tai jam blogai. Fainuoliukas, ne? Lema galų kažkas lygtais kapuoja, ant dugniniais trautas kimba, kaip jis alkanas. Va tai tau, ribetus, ant dugniniais trautą pagavau, ana ruonis išlindęs. Zaraza. Gerai, kad jis neužmatė, kai aš traukiau trautą, tai rankos mano šlapios nepertrauk zumas. Nežinau, ar jų matosi. Jau galva kyšo jo, na va. Užmatė jau, kad žuvį lupau. Pamėginsiu čia mesti, kur ramus vanduo. Gal kokie sėdi plekšniai. Plekšniai, keberekšniai. Ir šiandien silikonų nedėjau, tai va, gal geriau kimba be silikonų. Gal ribetus be silikonų geriau kimba. Be silikonų. Sveisim čia, bet čia labai daug žolių mačiau. Opa, na. Meškerę čia pasiliksiu kulkas. Tu matai, ant dugniniais trautą pagavau, kaip taip įmanoma. Čia tai stebuklai. Čia tai stebuklai, ant dugniniais trautą. Stebuklai. Pirmą kartą gyvenime taip ocean trout pagauti. A bit windy. Wind is coming back. Nu ką, už trautą išaunam, davaitė, ribetus. Trautas va toksai fainutis, kokie 2-5 centimetrai. But we illegal to take trouts and salmons because I have no license. I don't fishing for trout. I fishing for flounder. I never catch flounder in the island, so I fishing for flounder, but how he get on this, I don't know. Catch trout on feeder. And this area a lot of grass. I don't know how I pull out my rod, my bites. But for the trout we slancha. Everybody slancha for the trout. Nice trout, nice. I love it. Ribetuliški, I to do one more rod.
One more rod, fishing with 2 rods. I have more hooks, maybe we be more lucky, you know. More hooks, more lucky. Bandysim šveisti kiek įmanoma toliau, guys. Jau atrodo vanduo pareina jau. Tide is coming back, I think. A little bit more. One will float, so one be in the air under the water, and one on the ground for the flounder. So take a chance, you know. Take a chance. Bambadam, pačekinam, ar yra dar kirmėlių, ar nėra. Do we have something in there or no? Maybe need to rebite. Hooks on hooked. From weight, empty. Very easy to go. I go to rebite. And tide is coming back now. And big rain is coming. I still have something, but it's not much. I go to rebite. And I show you what rain is coming on. Look down there, big cloud, and rain is coming on. I just show you guys how I rebite, because I have 3 hooks. I using loops this time. Next time I don't. Last time I don't have. Because them snakes is very smelly, and the hands so smelly after. This snake so long. See, it's enough one snake for three hooks. It's a doggy style. I think it's coming for fishing. I think it's coming for fishing, but it's doggy style. We have mackerel for 3 hooks and off one side also. Taking the fillet. Taking fillet, guys. I have fish go back in the back. Okay, next. Taking the hook, taking the worm. I said snake, yeah? But worm. Hook like this. Just pull out to the line. And again hook and again through the skin. And pull out again on the line. Then take your worm or snake. Very sticky. Very slippery, not sticky. I hook twice and then put elastic tape. And I left always something. See? A little bit snake go also on the line. And now we start wrapping with elastic line. I just show you one because 3 times to watch the same story not interesting, guys. Because now tide is coming back, so it's gonna be strong tide,
So I put elastic. It don't come off so easy, so. Oops. And that's it. And that's it, guys. We have something like this. Did you see? Something like this we have. And I do the rest. Oh, fish can feel that smell now. Thank you. Nu va, brasokas buvo. Lemma, taip ir liko kamera ant viršų užversta, ne? Nelabai gerai. Ir lietus ateina, hebra, lietus ateina. Tikiuosi buvo matyti, reikia nešti. Žydrūnas sakė, kad šitą kamerą nemėgsta. Nemėgsta lietaus ir nešu aš ją į vidurį. Nu, pabandom ištraukti. Try to taking out and reshoot. First this one, little one. First we make little one. Ooh, slippy, very slippy guys here. My GoPro is deadly. My GoPro deadly. Very loud water. Friction. What I have fish? Why is go hard? Why is go hard? This is grass. I think what I have fish, but this is grass. Beautiful grass, piece of big grass. Release me. It's only 2 grams, but flying so far away. So far away. I left very easy release it. Very easy release it. I left. If fish hooked, he can catch himself. Friction. Oh. No fish, not now. No fish now, no fish, guys. I'll bite in the place. I'm very happy what I buy this 14,000 reel. For shore fishing, I'm very happy because I have 8,000, so it's too small for shore fishing, but 14,000, it's easy working, guys, so easy working. Very happy. And for 50, and we now traveling, yes, and I get email what my 630 rod it's coming up. So from shore I have more longer fishing rod I have, guys. This one is 450. So come on. Release the friction now. Friction release, guys. Yeah, now it's okay. Friction release it, guys. So I can fishing with 6 meters 30 rod, and I need one more reel. Maybe I buy another one, 14,000. Working so easy, no problemos. Shooting, casting,
Easy peasy, guys. Thank you. Thank you for watching. Waiting for fish. Yeah. And so beautiful, beautiful place, guys. So beautiful. I like this black pier. Black water pier. I like it, guys. Look how beautiful down there. Mountains everywhere. Big, huge mountains like King Kong. King Kong. Look there. So amazing place, guys. Amazing place. Very beautiful.